Ukuthula kaNkulunkulu makube nawe usalalele lo myalezo engwethulayo. Incwadi uJobe 33 verse 29. Jobe 33 verse 29. God gives each of us chance after chance. God gives each of us chance after chance. Elesilungu lelihumusho enqeda ukufunda iCEV. Kwelesizulu lithi, bhekani konke lokhu uNkulunkulu yakwenza kabili, yebo kathathu kumuntu. Bhekani konke lokhu uNkulunkulu yakwenza kabili, yebo kathathu kumuntu. Incwadi kaJobe ngokulotshwa kodwa okhulumayo akuyena uJobe kulesi sahluko. Lesahluko esisifundile sinamavesi angu-33 kodwa thina sifunde lodwa elingu-29 elithi God gives each of us chance after chance. Nokuyilokho engizokhuluma ngakho njengoba ulalele lo myalezo. Uma uqaphela uverse 1 to verse 7 kwalesi sahluko, u-Elihu ongumngani kaJobe ukhuluma encenga uJobe noma encenxa uJobe ukuthi njengoba ngizothula le nkulumo kuwe Jobe, kubalekile ukuthi uyinake. Ucela an undivided attention kuJobe kulokho afisa ukukwethula kumhlobo wakhe. Okwesibili, verse 8 to verse 12, u-Elihu usola uJobe ngokuthi ukulesi simo abhekene naso yingoba uJobe unesici esithile, unesono esithile, unobuthakathaka obuthile abenzile, yikho uNkulunkulu emehlisele lokho amehlisele khona. Akazi-ke u-Elihu ukuthi ukhulume ekujuleni kokungazi kwakhe ngobudlelwane bukaJobe noNkulunkulu, ngoba uhambo lokukholwa lwaziwa umuntu ekuNkulunkulu noNkulunkulu ekumuntu. Okwesithathu, verse 13 to 18, engikuthandayo noma u-Elihu ekhuluma ngokungaqondi ngobudlelwane bukaJobe noNkulunkulu, kodwa kulesi sigaba sika 13 no 18 ukhuluma into enhle ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi bonke abantu basindiswe. Akekho uNkulunkulu amdalele ukuthi afe engenabudlelwane naye. uNkulunkulu usinakile, uNkulunkulu ufuna sonke siphelele ebudlelwaneni obuphilayo kuye uNkulunkulu. Verse 19 to 30, u-Elihu okunye okuhle akukhulumayo kuJobe ukuthi uNkulunkulu uyasithumelela ingilosi, umuntu nomuntu nengilosi ahamba nayo. Akuqinisekisayo u-Elihu lapho ukuthi umuntu nengilosi yakhe abangaxabani, ngoba umuntu uyayidinga ingilosi ezothatha umyalezo nenhlalo yakhe ikumukise kuNkulunkulu. Ngakho xabana nesithunywa sikaNkulunkulu, uzivalela umnyango ukuthi angangena ehlale ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngakho noma engafa amathambo akhe ayobe engenayo umbheki, ngoba uxabene nemessenger ayithunyelwe uNkulunkulu. Okugcina u-Elihu akukhuluma kuJobe kulesi sahluko, uverse 31 to verse 33, uphinda agcizelele an undivided attention ukuthi Jobe kuko konke ongakukwenza silalele njengabahlobo bakho, umlalele futhi noNkulunkulu ekhuluma kuwe. Kodwa-ke ngifisa ukuthi sikunake bathandekayo kulo myalezo, noma sengisahlukanisile lezi sahluko igaba ey'nhlanu, ukuthi sonke singabantu. Sonke singabantu. Njengoba sinabantu nje, sonke siyafitwa isikhathi sokulimala, sokuphatheka kabi, sokuhlukumezeka. Sonke singabantu siyafitwa umzuzu wokulimala emphefumulweni. Kodwa ngizothi sewulimele emphefumulweni, ungalwi, ungabuyiseli, ungaphindiseli, ngoba impindisele kaNkulunkulu.
sekukhulunywe konke okumbi ngawe, akuyekela uNkulunkulu angenelele esimweni sakho. Kwenye inkathi uNkulunkulu uyasindisa, uyasihlenga ngamanga angakhulunywa kithi. Akuwona wonke amanga athi mayizofika endlebeni zakho ewulimaza umphefumulo bese sewufinqa imkhono ufuna ukuyozivikela ukuthi engathi lento abayikhuluma ngawe ayilona iqiniso. uJobe kulesi sahluka uElihu akakhuluma iqiniso endlebeni kaJobe ukuthi Jobe wena unesono senze kuNkulunkulu. Noma uElihu engamhlebi emtshela ezwa kwezikabhoqo, kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu nangento engelona iqiniso uyakwazi ukuzivikela, uyakwazi ukusithwala. Akuzona zonke izinto ezithi mayikhulunywa kithi ifike ilimaza umphefumulo ube ngazo uNkulunkulu usesidedele sitheni. Bathandekayo, uqanjwa amanga endlebeni kaJakobe, kwathiwa indodana yakho lo ubuyithanda ifile nansi ingubo silethe kuwe. uNkulunkulu kanti ngaleso sikhathi wenzile ama-Ishmayeli aqhamuka amthatha uJosefa ayomthengisa eGibhithe. Bathi mabebona ama-Ishmayeli babona ithuba lemali, bebona bakaMidiyane babona ithuba lemali, bamthatha uJosefa wafaswa ngamaketanga wasiwa ezweni ongesona izwe lakhe. Kwabuya kwazokhulunywa amanga endlebeni yempunga, yabambelela ukutheni indodana yayifile kanti indodana yona iyaphila. uNkulunkulu uyasihlenga nangamanga mayesefuna ukufeza icebo lakhe kukhulunywe into engelona iqiniso endlebeni zabantu abasazi kangcono nabasithembile ukuthi kukhona okuhle okusengavela empilweni yethu. Ngithi mina ungasukumi ngaso sonke isikhathi ufinqe imkhono makukhulunywa into umphefumulo wakho owazi kahle ukuthi ayilona iqiniso. uElihu kulesi sigaba sazi sahluko esisifundile akakhulumi lona iqiniso kuJobe, kodwa uJobe ngikuthanda mase kuqhubeka izahluko ngiyazi ukhona umhlengi wami. Noma uElihu nge-understand ukuthi umhlengi ukhona, umhlengi usazomapheku ethuna, kodwa uJobe uyazi ukuthi umhlengi yena ukhona. Zokhuluma nawe kulesi simo obhekene naso ukuthi abantu noma bengakulimaza emphefumulweni kodwa uzungaphendukeli umuntu ube isitha sabanye abantu, ngoba lithe leli verse uNkulunkulu yasinika ithuba phezukwethuba. Kungani uNkulunkulu esinika ithuba phezukwethuba? Yingoba uNkulunkulu uyakholwa ukuthi umuntu usengashintsha, ngoba ubuntu abukho etsheni, ubuntu bukumuntu, itshe lingaguquki, kodwa umuntu unobuntu obufakwe uNkulunkulu kumuntu. Yikho lithi iBhayibheli othi kanasoni uyayikhohlisa neqinisa likho kuye. Ngakho kwethu kuqonda ukuthi uNkulunkulu nezinto ezinhle ayicabanga ngathi. Yikho uJobe ezokhulunywa lesahluko ukuthi uNkulunkulu usinika ithuba phezukwethuba. uNkulunkulu uyasinika ithuba phezukwethuba ngoba uNkulunkulu oqondayo ukuthi umuntu unobuntu usengaguquko. Okwesibili engifisa ukuthi ukunake umunike i-second chance uNkulunkulu noma kumele sikufunde ukuthi nabanye abantu abesinika elinye ithuba lesibili empilweni ukuthi ukuze angachithi. Lokunika ithuba lesibili akafuni ukuchitha amandla, emotional energy, akafuni ukuphinda achitha amanye amandla esacwaninga ukuthi kambe sengibulela ubudlelwane nosibanibani sekumele ngifunde ngizofunda omunye umuntu phansi. Ngakho okunika ithuba lesibili ingoba akafuni ukuwaster amandla phezu kokuba yocinga okunye. Ingakho isiZulu sithi ungcono umuntu osumazi
kunomuntu osazoqala phansi ukumazi. Kanjalo noNkulunkulu mayezosinika ithuba lesibili ingoba kafuni akanayo umunye angasireplace ngaye. Siphelele kuye uNkulunkulu. uNkulunkulu usidalela into ezinkulu, wazi izinto ayitshale kithi, yikho esinika ithuba phezu kwelinye ithuba. Okwesithathu uNkulunkulu esinikezele elinye ithuba, siphathwa ngendlela esiphethe ngayo abanye abantu. uMordecai ngelinye ilanga uke wenza umusa enkosini eyabe bathumbile ibe sezweni layo. Ungakho uNamani mayesevukwa umono ukuthi uMordecai devula isango avala isango, kodwa kwase kufika isikhathi sokuthi inkosi ikhumbule ukuthi kukhona okuhle okwake kwenziwa uMordecai. uMordecai wasindiswa ukuthi kukhona okuhle akakwenza. Kwenye inkathi senzelwa umusa pheko musa ngoba sake sawuveza nathi, sinikwe second chance ngoba sake sawenza umusa komunye umuntu. Number 4, sinikwe ithuba lesibili ngoba lifunwa yithi ngeqiniso. Uyinkinga umuntu ongalifuni ithuba lesibili, kubonakala this person is sincere kulento ayifunayo. Inkosi uHezekiya seyitsheliwe izayo ukuthi izofa, lithi iBhayibheli yabheka odongweni sincerely wakhuleka umkhuleko owenza uNkulunkulu, wathi akavinjwe izaya engakaphumi egcekeni lakaHezekiya, abuyele emva ayokhulekela inkosi ukuthi lesi sifo esiphethe uNkulunkulu sengeze iminyaka ewu-15. Ngakho kwenye inkathi masinikwa i-second chance ingoba siyicele ngenhliziyo ekhomba ubuqiniso obujulile kithi ngaphakathi. Number 5, masinikwa i-second chance sinikwa leli thuba lesibili ngoba sithembekile, si-honest. Ngakho ukuthembeka kubalulekile kubantu bonke, simele ukuthembeka. iHubo 51, ngazalwa ebini mama wangithabatha esonweni, ngakho sithelisa ubuso bakho ezonweni zami, ungihlanze esonweni sami. Kuyasiza ukuthi mawusutsheliwe iphutha lakho ungasola abanye abantu, ungabi netendency ka-Adam yokuthi uNkulunkulu ukuba unginikanga u-Eva, ukuba unginikanga u-Eva ngaba ngingenanga kulesi sono. Khona abantu ngabe baphumile ezimweni, kodwa kumele benzele umusa, babhizi basola abanye abantu. Kwenye inkathi awunikwa i-second chance because awukayizibheki wena, awukayijeqezi wena, ulokhu ublame ukuthi ukube aqalanga wena, ukube akwenzanga usibanibani, ngaba ngiyenzanga into ethile. Funda ukuthi mawusephutheni zijeqeze wena, because lithi iBhayibheli uNkulunkulu usinikezela ithuba lesibili phekwelinye ithuba. Ngakho usaphila nje unikezela i-second chance lapho kwi-relationship yakhe ekhaya, kwi-relationship yakho nanoma ngawubani osebenza naye, you are given a second chance. Number 6, sinikwe ithuba lesibili ngoba siyakwenza sikushilo. uSamson esebhundwe inwele enze iphutha lokuxoxa ngamandla akhe phambi kwesitha sakhe, watshela isitha sakhe ukuthi amandla akhe akuphi. Wanikwa i-second chance uNkulunkulu because uSamson wayeyenza into ayishilo. Noma ngabe inwele seyibhundiwe uthi ngizawuvuka ngenze njengasemhleni. Ngakho uSamson wayeyindoda yezwi layo, noma enza iphutha lokuwaxoxa amandla ukuthi akuphi nokuthi yena uyini. Ngoba isitha sasifuna amandla kuSamson, sasingenandaba nezinwele, kodwa sasifuna amandla. Sacabanga ukuthi mase sibambe inwele kaSamsoni, amandla kaSamson azotransfereka kuso, kanti akunjalo. Kuncike kwe-relationship phakathi kaSamson noNkulunkulu. That's why uNkulunkulu amvusa uSamson. Number 7, sinikwa ithuba lesibili ngoba okunikayo ninokufanayo nikukhonzile. Saint Pawuli umezobanekelwa nxa zonke lunyazi ingoba wayenentshisekelo ngoNkulunkulu. Konke ayekwenza intshisekelo yakhe yayikuNkulunkulu. Yikho noma Ananias ethiwa hamba umvula amehlo uzomthola esemgwaqeni othile, athi ngezwe kubi ngaloyo muntu angikwazi ukuthi abesethi uJesu ekhuluma nalowo muntu wakhe Anani, lesi sitsha sami sokuphatha indaba ezinhle, wena noma ungambuka ngengubo engaphandle kodwa mina ngimbuka ngevuso elikuye ngaphakathi, ushisekela uNkulunkulu. Kwenye inkathi sinikwe ithuba lesibili ngenxa yokuthi kunezinto ezicommon phakathi kwethu nesimonile.
okugcina number 8 sinikwa ithuba lesibili hayi ngoba okunikayo engeke aphila ngaphandle kwakho angaphila kodwa akathanda ukubona uyinhlekisa uNkulunkulu usinika a second chance ngoba akathanda ukusibona siyinhlekisa akathanda ukusibona singama failures God gives each of us a chance after chance usho lencwadi kaJob 33 verse 29 ingoba uNkulunkulu akafuni ukusibona siyinhlekisa uNkulunkulu ufuna ukusibona siphumelela uNkulunkulu ufuna ukusibona sinqoba uNkulunkulu ufuna ukusibona si-achieve izinto abantu asebefungile ukuthi angisoze saba nazo ngoba uthulele kukhona ababiza igama lakho bekhafula ngemithi bethi soke sibone uyophumelela kodwa uNkulunkulu liphuma ilanga I give you another chance usazophumelela noma sekufungiwe ngegama lakho usazophumelela ngithi uzophumelela ngoba God gives each of us a chance after chance uNkulunkulu akabusise okuzwile kuze kuthi umusa wenkosi uJesu Kristu luthando kaNkulunkulu babudlele bomengcwele benabo kuphumelelise amen.